Sawubona siyabingelela la khona ngidokotela Nyengelezo kanje ngase sibonge eSwatini kaNgwane lona. Cha, ngakehla amadala siyakhulekela bogogo sive sakithi Africa. Phambi kwami isigubhu nelwashi. Ngeke ngikwendele kube lwashi kube kanjena kube isigubhu kube kanjena uhambe uphile. Inombolo yesi +26876342733 79342733 seSwatini kaNgwane. Lapha sisuke sakha info yokuvika info yokudonsa imali phindze ivike at the same time. Uyakuthola kube liwashi nje libe kanje lotaligaba lithakiwe ke selithakiwe njengoba ulibona selifanele ukuthi liyosebenza besigubhu lesi lesikwathi ukuthi sidonse imali kodwa kungafi umuntu empilweni yakho. Uma ngabe nje uthona ufuna ukuthi impilo yakho igicuke ukwathi nawe ukuthi mawuhlanganisa into ihlangane iconse ube nawe ubonakala umuntu emhlabeni wethu akuto phila impilo lejabulisako ungaphilisi kwemuntu lo ngazuthi uyefika ngeliphutha athi indoda yakhe nakade intathu ngahlangani uyawufika sikunikete letinto leti imali takhona ke ticala kubo 5000 la emawashini kuyedulu. Tigubhu kwetona licala 25000 kodwa nakhona uyakhona ukukhanyisa nga5 ngikwendele uhamba uphile usebenze kuye phambili. Uma uyagula khona mhlambe kugula lokuphethe lofuna kusitwa kuko emtimbeni nje ke ungafika la ekhaya sike sesicile ongasikusithe sibukele ukuthi uphila kanjani. Sihlole kubethela emakhaya imoto mayilibala kutfola tingoti mangabe wona upheka kutfola tingoti ubuye la ekhaya sivale sibulalele lo lumbo. Kuyaba mihwebho kube kunemidliwa siyakulapha lokho uphatha imali iphelele etandleni uthola umsebenzi usebenza 2 minutes sowubonge usocoshiwe ufuna ipromotion ufuna umuntu wakho ukuthi eve ngawe idliso likhona lelo lapha na kuyalungiswa leto into leto. Kunelicala lelikumisa kabi siyakusebenza lokho sikucitha sikubulale. Kunenge nje ke bogogo kuhlukahlukene tidzingo temhlaba. Siyabonga.